imeanza kuingia ikiwa saa 11 na dakika 48, but don't worry, karibuni sana. I missed you na nimesema lazima despite what lazima nikuje tuongee na tuweze kucheza nyimbo 2-3 za request ambazo zinabariki roho yako na ambazo zinamfurahisha Mungu na ambazo zinampendeza na kumtukuza na kumheshimisha Mwenyezi Mungu muumba wa mbingu na ardhi. Kwa hivyo karibuni sana kwenye request hour ambayo mimi ndio host wenu Annie J. Welcome so much. Hope you're doing fine. Hope mko salama. Na Mungu ameweza kuwalinda na amewaprotect. Kwa hivyo bila kupoteza muda tungeanza kwa njia ya maombi, alafu continue sending your request. Naona kuna wale ambao wametuma na kuna wale ambao walisahau. Despite what, this is the hour of request. Niwe siko ama niwe nipo, this is the hour of request. Kwa ukituma request ikifika saa 10 kamili till 7 PM, it's your time. So unaweza tuma request, msigojea Annie J kwa screen ndipo siweze kutuma request yako. Kwa hivyo ukituma request hata kama hunioni za kuzikichiza na our producer kwa hapo wakigoja request zenyu. Kwa hivyo don't let me down despite hata nimechelewa. Next time don't forget to send their request ambazo mko nayo. Kwa hivyo tutaanza kwa njia ya maombi and then the rest will follow. Our dear everlasting Father, we come humbling ourselves before you, Jehovah God. We come asking for forgiveness, all that you have done knowingly and unknowingly, our Daddy. Please God, may you forgive us and may you help us against the sins, Jehovah God. Takapokuwa tukianza hii show ambayo ni request hour, Jehovah God, we ask you let it not be a plain request hour, but bali uweze kuendanisha pamoja na sisi. Wacha tuweze kucheza nyimbo ambazo na kutukuza na kukuheshimisha na pia kukupa sifa, Jehovah God. Maana hakuna aliye kama wewe. You are so wonderful, you are so powerful, Daddy, and you are amazing, our Lord. Thank you so much for all that you have done for us, Jehovah God. Takapokuwa tukianza hii show hadi tamati, tafadhali tukuomba uendanishe pamoja na sisi. Na pia mwa ambao wanatazama wakiwa upande wa Facebook, upande wa YouTube, wale ambao watakuwa kituma rafa zao kwa namba yetu, Jehovah God, na pia wale ambao watakuwa kinitazama kwenye screen zao, Jehovah God, may you help them and may you reach their wishes, Jehovah God. May you grant them their wishes in 2022, Jehovah God. We believe it's the year of blessing, but it's not the year of crying, Jehovah God, because we trust in you, believe in you, Jehovah God. We know it's the year of blessing, being a 2022, Jehovah God. It's the year that you're helping us, and it's the year that you're going to change the life of some of us, Jehovah God, and we believe it's going to happen because you said, borrow and you shall be given, Jehovah God. Knock the door and it shall be opened for you, Jehovah God. So we have faith that whatever we will be asking from you, Jehovah God, we will receive it, and we also believe that we already receive it, Jehovah God, because through you are so strong and you're so promising and you're so faithful, Jehovah God. There is none like you, and it is in Jesus' name I pray and believe. Amen, amen, amen. Sianyu no nyende gutinda agasika rosianyu no wendi wangai okanjira tigwo wendi wangai ne wendi wangai ne wendi wangai nie no magerera ne wendi wangai ne wendi wangai ne wendi wangai nie no magerera no nyende kuihumba ore nywe mwenda gekiraga fashoni oe mwenda
na mutugi muigwatha na muhoreri ukatuturanie nawe tugithie gwaku Sayuni twaguthaitha Ngai utue ngoro njororo ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuhuruka Jesũ okire atuĩke njĩra mũtharaba ũtuĩke ngathĩ nayo thakame tigiti ya gũgũtwara matu-inĩ twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhuruka Ĩrĩa ndũrĩrĩ ikeruta nĩthiĩre Isiraeli noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhuruka Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhuruka Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima ona Danieli nĩonire ĩgĩthũkia ciathĩ cia Ngai twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhuruka nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhuruka Ũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũrana makũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhuruka kwĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhuruka Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ andũ akwa moraga nĩkĩ moraga nĩ kwaga ũmenyo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhuruka Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ kwĩ mũndũ ũngĩtia njĩra arege gũcarĩrĩria twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhuruka nĩmũkeonera nama rĩrĩa ihinda rĩgakinya arĩa metagwo mĩgarũ mahutatĩire Mwathani twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhuruka Jesũ mwega na mũtugi mũigwatha na mũhoreri ũkatũ
tuturanie nawe tugithie gwaku Zayuni twaguthaitha Ngai utue ngoro njororo ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka twaguthaitha Ngai utue ngoro njororo ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage ha kũhurũka. Wow, thank you so much my producer. Let's go na producer KVKVs, our DJ. Yeah. Karibuni tena sana kwa wale ambao wametujoin. Naona ya saa 12 na dakika 3. Karibuni sana show ya Request Hour. Naona mnaweza kutuma request zenyu na zinaweza kuingia kwa wingi. Thank you so much for those who are cooperating. Alafu tuliagree leo. Watu wa Nyeri, Nyandarua, where else Eldoret, tuamke tusikubali. Jana Nakuru wametupea hao ndio walikuwa top ranking. Kwa hivyo tutakuwa tunaenda na account ya Nakuru 2 days imechukua number 1. Kwa hivyo Eldoret, Nyeri, Mombasa, Bungoma, naona kuna wananiambia wana tune in wakiwa upande wa Bungoma. Kwa hivyo msikubali hiyo chance iende na Nakuru. Wamechukua number 1 for 2 days. For hivyo Bungoma, Mombasa, Nyeri, countrywide, let's have a competition, you know, ndani ya Request Hour. Acha ikuwe like none other than a Request Hour. Kwa hivyo as usual, covers kadogo tu because I'm not here to preach. It's your time for you to send our request, but I'll give you a small word as you type your request kwa namba ambayo ni 0750
237,982. My producer DJ KVKVs atakuwa akiweka pale chini ya screen, ndipo samweze kunitumia arafa zenyu ama any information ambayo nataka ifikie Theophilus TV Media Limited. We are here because of you. We value you so much and we love you. Okay, let's tusoma kwa the book of Jeremiah or Jeremiah, whichever mnaipenda, Jeremiah or Jeremiah, chapter 29 verse 11. Jeremiah or Jeremiah chapter 29 verse 11, and it says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will hear you." My viewers wa Theophilus TV Moratawagai, viewers wa request wameweza kusikia. God anatuambia, for I have the plans for you. Nile plans, Mungu anajua mipango ambayo yako nayo juu ya maisha yetu. Kwa hivyo you can be in a hard situation, you can be at the end, unaona ni mwisho, ile wanasemanga niko kwa kona. Anakuambia niko kwa kona my sister, niko kwa kona my brother. Na feel niko mwisho. And what comes into your mind ukifeel uko mwisho, na feel like hakuna mtu anakutaka, hakuna mtu anataka kusikiza. Most of us tunafikiria mostly kuingia into something called suicidal. Unafikiria tu acha nikufe nitoke kwa hii dunia. We think of suicidal. Why do you want to take that life? Na hiyo life si yako. That's why God anatuambia, I have plans for you. Plans to bring you prosperity and not for the evil. Why do you ukifeel ati niko kwa kona, na tunasemanga na feel nikiwa kwa kona. You as my sister and my brother ambaye mnanitazama mkiwa upande wa Facebook, upande wa YouTube ama kwenye runinga yako ya Theophilus TV. You say, unasema nimefika mwisho. Sina pesa, sina kazi, maybe sina hata food, sina pa kulala, sina rent. All you think, wacha nikufe tu. Hiyo haisi yako. Na mbona tujue si yetu? Maana Mungu anatuambia, I know the plans I have for you. How can someone plan kitu ambayo si yake? Ukiwa na pesa na ni zako unaziplan yangu, unajua hizi nitabudgetia hivi na hivi. Same way Mungu anatu own. This is the temple of God. Your body is the temple of God. And your body and your life si yako, ni ya Mungu. Ni ametupatia pumzi. That's why he has the plan for us. That's why he knows our future better than we do. Kwa hivyo unaona leo umefika mwisho yako, unafeel uko kwa kona, but God knows the plans he has for you. Plans to bring you joy in your life. Plans to bring you happiness. Maybe umekuwa for a long time, for many years without a kid, but Mungu anajua the right time to do that. Sometimes tunaweza kuwa tunapitia mashida, we're going through a lot of hardship. But my brother and sister, believe it. God anakuanga akitengeneza the anyway testimony that tutakuwa unasimama mbele ya watu nawaambia, danarara itarite, nishailala chini, nishaikosa chakula, nishaikosa rent ama hata mahali ya kulala, but leo hii ni mimi na drive the latest car ile imetokea. Leo hii I'm the one owning hizo apartments kubwa kubwa mnaziona kule city. Hiyo shida unapitia, jua kuna joy mbele yake. Now there is, I guess, ukifuatilia maybe those successful people. Ama mtu, not even don't go too far. Our mom Reverend Rachel Wakuria, ama our dad Bishop John Githiri, they have the story back there. Wako na testimony ya kulala bila kukula, ya kukosa baka mahali pa kuketi. They have a testimony. Mungu, kwa sababu Mungu alikuwa anawapitishia akijua, I have a better plan. I have a better future for you. Kama vile inatuambia in the book of Jeremiah. I have a better future for you. I have a better plan for you. Kwa hivyo usione umefika mwisho, ufikirie tu kujua. Madakesi zimekuwa mingi. Mpaka mtu anaogopa kuona news. Hutaki kuona tu mtu aliuliwa na mzee, mtu alifanya. No. Isifike ni hiyo point. You as my brother and sister ambao unaniangalia saizi ukiwa upande yoyote the country, don't usiache, kumbuka hata nipitie shida gani, there is a future there is a plan that God has for me in the future. God has a better plan for you. Ni testimony unatengenezewa.
Ni weira. Atoriro utakuwa unasimama mbele ya watu hivi unawaambia kuna siku lakini sasa ndio huyo mimi hapa. Same to me. I have a testimony. Nezambia testimony from back then till here in Theophilus TV. Hakuna mtu akosi testimony. Hakuna mtu ajipitia machungu na magumu. It has never been smooth for anyone. Sidhani. Kwa hivyo usione umefika mwisho. You as my brother and my sister. You know people, kama hii ni Januari ndio uko na mambo mengi as a parent, unataka kulipa school fees, rent imekugojea, mtoto anataka shopping. I know it's so hard for the people wamejua January ni mwezi mgumu, but why can't we change that perspective of viewing? To change your perspective at January kumekauka. Kwa sababu jana tulisoma in the book, God has a plan for us. Na Mungu alituambia whatever you ask in faith, you will receive. Kwa hivyo ukiwa na imani Januari ni ngumu, Januari ni mwezi umekauka, Januari hakunanga pesa, utasota definitely because that is what you believe. Kwa hivyo in this January year 2022, tulisema let it be a year of blessing. Kwa hivyo have faith that January sitasota. January is the January of blessings. It will be like any other January in your lifetime. Just have faith. Kama vile Biblia imetuambia, whatever you ask in faith and whatever you believe, that's what you will get. Kwa hivyo believe this is January. Usifeel watu tumefika mwisho tumelipa school fees. You have a lot of bills to pay. Don't. I mean, God is there to provide for you. Mlilie Mungu na zaidi ya yote, acha God aweze kutake over. Atupea Mungu nafasi aweze kuingilia hiyo mipango yako ambayo uko nayo. Na for sure itaenda smooth and clean. It will be so, it's so good. Kumwacha tu Mungu take over. Sometimes kila kitu ina flow. Baka unajiuliza, hiyo Januari imeishaje? Hiyo mwezi ya February imeishaje? Because God walked step by step with you. Now how will God walk step by step with you, my sisters and brothers? Ata walk step by step with you. If at all utamu include na utawacha a take over your life. Useme to God, I surrender. Mungu unajua, mbona tujipeange example na tuko na ndege ambazo ziko kule ngani. Hizo ndege hukula, hukunywa maji and they sleep. Who are we to worry about our tomorrow? Who are we to worry about our future? Ikiwa ndege anaweza kaa hivyo. Kwa hivyo, don't worry too much. Na acha Mungu take over. And because he knows the plans that he has for us. Na ametuambia mkiniomba nitawasikiza. Na whatever you believe, it's what you will receive. Kwa hivyo my viewers, taweza kurudi upande wa my producer. Ndipo saize kutupatia request ambazo mmetuma. Naziona ni nyingi kwa nyingi sana. So I don't want to eat up your time. May God bless you. Turuke upande hiyo mwingine my producer. Sorry, aweze kutupatia nyimbo ambazo wako nazo. Sowe mwarereria, jisowe mwarereria, waragereria leo makwihokete. Jisowe mwarereria, jisowe mwarereria, jisowe mwarereria, waragereria leo makwihokete. Utumia mumaraya, akimenya wehia wake, agiuka agigusharia, agiguthambia na maithori, akiuna shufa wake, agikuhaka maguta, agikuhura na nywele ciake, akiruta igongona riake. Kirene kionogo gikira na ngoro ciao, koro
wĩte. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra mũthamaki
tukuna muthenya nĩrĩo heagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru, rũgamai na hinya mũhui wa coro, rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. Twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ, igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo Gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru, mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha, nao arĩa marutire mawĩra matũhũ ũrĩa nĩngĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai, na ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra, kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Twarĩkia kũhotana mũgambo wa coro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ nacio thĩ na igũrũ, igakũnjwo cieherio ũthiũ-inĩ wa Jehova. Hĩndĩ ĩyo Gatũrũme nĩakoneka rũngiĩ kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru, mahotane mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nĩageta arĩa atheru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno. Ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha, nao arĩa marutire mawĩra matũhũ ũrĩa nĩngĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai, na ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra, kũu gũtirĩ kĩeha gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya, nĩwe ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Ngai we mũhini, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba, nĩguo ndagũtua. Ndĩũhihinyĩte, ndĩũthondekete, ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda.
mũmbi Ngai na mũthondeki ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩndagĩrĩra Ngai wĩ mũhihinyi wĩ mũthondeki wĩ mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩ ũhihinyĩte nĩ ũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda wĩ mũthatũri mũtumia wa Manoa atũire arĩ thata na nyuaga njohi ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya kĩgĩa Samsoni Ngai wĩ mũhihinyi ona ningĩ wĩ mũthondeki wĩ mũmbi wa rĩũmba wĩ mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩguonete nĩ ũhihinyĩte ũgathondeka nĩ ũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda nĩ ũndurĩte ũgathondeka Saũlũ atũire arĩ mũnyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya gĩtwo Paulo Ngai wĩ mũhihinyi wĩ mũthondeki wĩ mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua nĩ ũhihinyĩte nĩ ũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda Sela Malekothu Daudi agĩgũtua we nĩwe ihiga rĩa ihonokero rĩake tondũ wamũgereirie harĩ Saũlũ ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura gĩtwo mũthamaki Ngai wĩ mũhihinyi wĩ mũthondeki wĩ mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua tondũ harĩ niĩ nĩ ũhihinyĩte nĩ ũthondekete Jehova ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda Ngai wĩ mũhihinyi mũthondeki wa wĩ rĩũmba mũthondeki
ciana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio, makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Musa kũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani, magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ, rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo, andũ othe magĩtahwo, magĩtwarwo Babironi, magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja, Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ. Our guy, if you are request hour, how are you? Ni once again, karibuni sana kwenye show ambayo ni request hour. Wale ambao wametujoin ikiwa mmechelewa kidogo, karibuni tena sana. So it's time tuangalie request ambazo mmeweza kwa mkitutumia ndani ya namba ya simu ambayo ni 0750 237 982. So nitaanza na upande wa SMS. Tutambue wale ambao wameweza kutuma arafa zao upande huu. Namba imesha na 719. Ananiambia praise God sis, a good job. May God bless you. Song ya Reverend Rachel Wakuria. Negeretie ni Faith kutoka Githurai 44. Wow, Faith from Githurai 44. Salimika wherever you are. Namba imesha na 123. Anasema hi Ann, ni Ann from Muchadha. Nicheze wimbo moja ya Neema Moipopo. Okay. Namba imesha na 580. Ananiambia hi mom. Hi mom, evening. Mimi naitwa Mama Jose. Okay. Thank you. Tutaweza kwa tukiangalia hiyo baadaye. Namba imesha na 853. Ananiambia hello Annie, please play for me the song We Neomwe by Muigai wa Njoroge. Ni Cherry Joy. Okay. Tutaweza kwa tukikuchezea hiyo song. Namba imesha na 642. Ananiambia Theophilus TV Muratawagai from Nakuru. We are getting blessed sana. Kindly today play my request, any song ya Samindejo. Yesterday John hatukuweza kuicheza, lakini leo before nitoke kwenye studio tutakuwa tukikuchezea hiyo song ya Samindejo. Ananiambia I'm John from Nakuru, show iko sawa. Watu wa Eldoret ya mmelala. Watu wa Nakuru wameanza kuchangamka. Watu wa Nakuru mnasikia mtachukua namba 1 mnasema hapana. Namba imesha na 134. Ananiambia mambo Annie J, ni Wangari from Kapsoya Eldoret, nichezee song ya Shiro GP. Akikinya ni be blessed. Amen. Be blessed too wherever you are, Shiro. Upande wa WhatsApp, wow, naona ni wengi sana. Namba imesha na 279. Ananiambia amen. Namba imesha na 656. Ananiambia pamoja sana. Namba imesha na 3. Okay. Namba imesha na 329. Ananiambia amen Wakuria. Mama Mwangi Nakuru. I'm blessed more. Karibu sana, lakini I'm not Wakuria. Wakuria is our mom, Reverend Rachel Wakuria. I am Annie J. Namba imesha na 356. Ananiambia happy blessed new year. Ni John from Lanet Nakuru. Please
Watu wa Nakuru, mnakuja, mmeamka, mnasija. Play for me Christina Shusho song Tumsifu Bwana. On the way, ziko on the list hizi zote. Namba imesha na 791. Aniambia hi Ani, karibu Theophilus TV. Tumekugoja sana. Okay, na jana, jana pia sikutimiza ya Charles ya mtu anaitwa Gabriel. Anasema ni Gabriel wa Kibichoi. Okay, nitakuwa nikuchezea song ya Charles Washira, Menyororo. Naomba imesha na 983. Nyimbe praise God. Naomba unicheze Goodbye Joy Janet. Alright, takuwa tukicheza. My producer ako kina, anasikia zile ambazo nasema na anaziweka kwenye list. Mpaka 8 PM request zitakuwa bado zikisonga, kwa hivyo sioni muda wangu unaenda kuisha useme Ani hajicheza. Maybe request za jana zilichezwa because they were on the list, but maybe haukuweza kutazama. Namba imeisha na 478 upande wa SMS. Ananiambia hello, show iko lit, I'm watching nikiwa Eldoret, nicheze model scheme. Okay, my producer ameweza kusikia hizo. For now acha nikatie hapo ndipo sasa tuweze kupata time ya kucheza request zenyu ambazo mko mkituchezea. Mkitutumia kwa namba 0750237982. Na kama hujatuma request yako unagoja nini? Unagoja time ishe ya request and then useme the watu tucheze. It's the time to mwingine mwingine anasema namba imesha na 709. Ananiambia hello from Eldoret, play for me Walk with Jesus by Timothy Ngatia. Yeah, tulisema unaweza tuma ya English, ya Kiswahili, yeah, this is the request hour and we value our viewers for the Theophilus TV. As long as tunamheshimisha na kumtukuza Mungu, tutakuwa tukicheza any language ya Kiswahili, English and Kikuyu. Kwa hivyo karibuni tena sana. I'll give it back to my producer and posa aweze kuendelea na list ya request ambazo mmekuwa mkituma, na kama haujatuma unagoja nini? Ndio namba chini ya screen yako kwa ukituma request yako. Makaera Ngai mamung'etheire, Daniel akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre karuthi ya irathi.
ni wega Ngai wakwa ni kuria wanaduta na kuria wanakiria bara wanaro andoiga ni wega Ciana gora gekora gitanda-inĩ ngomete ribitari igwĩtara bana yo kĩhonia Rafael ni wega Ngai wakwa nĩ kũrĩa wanaruta na kũrĩa wanakĩria bara wanarũa ndoiga nĩ wega aiai ni wega Ngai wakwa kuria wanaduta na kuria wanakiria bara wanaro andoiga ni wega Naraguna nyota ciana neneha kirĩte njagĩte gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ngĩmenya we tirĩ wĩ mũheani tirĩ ni wega Ngai wakwa ni kuria wanaduta na kuria wanakiria bara wanaro andoiga ni wega aiai ni wega Ngai wakwa ni kuria wanaduta na kuria wanakiria bara wanaro andoiga ni wega ni wega Ngai wakwa ni kuria wanaduta na kuria wanakiria bara wanaro andoiga ni wega aiai ni wega Ngai wakwa ni kuria wanaduta na kuria wanakiria bara wanaro andoiga ni wega I try my best. So, karibuni tena sana wale ambao mmeweza kufika kwa umechelewa. Poleni sana hata milioni nilichelewa, lakini zaidi ya yote Mungu ni mkuu na Mungu ni mwaminifu. Unaona upande wa WhatsApp bado mnaendelea kunitumia arafa zenyu. Naona namba imeisha na 154 niambia Shalom Washege from Nakuru. Show imenibariki pamoja na Beatrice Omar Roshiro wa Konido Radhi. For sure your tomorrow is blessed no matter kile uragirira umuthi Roshiro waku Romo iko kwa mikono ya Mungu. Kesho yako iko kwa mikono ya Mungu and God knows the plan that he has for you. Kwa hivyo usione umefika mwisho ufikirie kujiua, usione umefika mwisho yani uanze kufikiria mambo ile haifai hapana. Don't check out. Usitoe moyo uhai wako maana si uhai wako ni uhai wa Mwenyezi Mungu na ndi maana ako na plan unto our lives. Today your road might be tough, your road might be yani so muddy, yani so hard on you, tough on you, lakini kesho yako ama the end of that road kuna mambo mazuri. Same way I told whatever you plant, hiyo ndio uta harvest. Kwa hivyo tu ukue with the rough road, iko na nini mashida mingi, kulala njaa, your tomorrow God knows and your tomorrow is blessed. As venye mama Washege from Nakuru ameweza kwa kituambia Roshuru wa Kunido Radhi. Kwa hivyo siku ya leo ndio ukijua your tomorrow is blessed, your tomorrow is blessed. Ama kesho yako imebarikiwa na Mwenyezi Mungu na yeye ndiye anajua plans ambazo ako nazo juu ya maisha yako. Kwa hivyo ningependa kuenda upande wa Facebook tuone wale pia ambao wametumia rafa zao upande huo. Ndipo sasa nikiondoka tuache request zenyu on the list zikiendelea. Kwa hivyo stay tuned, list iko ready ya request ambazo mmeweza kwa mkituma. Kwa hivyo kama ujiona yako jua iko kwa laini. Kwa hivyo keep watching until 8 PM ndipo sasa tutakuwa tukiacha kuweka request. Kwa hivyo
Kama ujiona request yako saizi, keep watching. Iko tu kwa line, usikufe moyo. Tulisema having patience. Kwa hivyo have patience in me. Ni patient ama ni patience in me. Have patience in me. Na utaweza kuona nini yako itakuwa ikichezwa. Kwa hivyo upande wa Facebook, naona AC Wambo ananiambia ako tuned, lakini AC hujaniambia unatazama ukiwa upande gani. It's my pleasure to know mnaniona mkiwa upande gani. Mary Mwangi ananiambia Bungoma tuko tuned. Bungoma pia inaweza kuwafikia loud and clear. May God bless you so much. Joy Kirimi ananiambia watching. Joy hujaniambia unaniwatch ukiwa upande gani. It's my pleasure to know na unajua unaniona ukiwa upande gani. Paul Waihora ananiambia ako tuned. Paul pia hujaniambia unatazama ukiwa upande gani. Tafadhali when you put your SMS niambie ni mnaniona mkiwa upande gani. Sami Wambugo ananiambia pia tuned, lakini haujapin pale location. Cecilia Mudhinja ananiambia ako tuned, lakini hajaniambia anatazama akiwa upande gani. Thank you so much kwa ambao tumeweza kuwa live upande wa Facebook pamoja na nyinyi. May God bless you so much. Kwa hivyo nitakuwa nikiondoka ndani ya studio, but tutakuwa tukiacha list ya request zenyu ambazo mmeweza kuwa mkituma siku ya leo iendelee kucheza, and tomorrow the same thing. Ikifika 4 PM just know it's your time my viewer, na uweze kutuma SMS yako ama request yako ama rafa yako kwa namba ambayo inakuwa pale chini ya screen 0750 237 982, na nitakapokuwa nikiingia tazipata na ndipo tutakuwa tukizicheza. It will be easier. Kwa hivyo tuma request, ugoje unione ndipo sio tuma request. Just know it's a request hour from 4 to 7 PM. Kwa hivyo ukituma request yako, and this evening enda nyumbani ukijua Mungu ako na plan juu ya maisha yako. Ako na plan kwa future yako, and sleep today. Leo ndio ulale ukijua my tomorrow is blessed. Bye bye, take care, have a blessed night. I love you so much. Let's meet tomorrow.
nĩ mwaki. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Jehova nĩagaka ĩkariko andũ arĩa aganu na arĩa imaramari. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Hingũro cia thĩ ciĩtagwo ihaki na mũthamaki Jesũ ndagacioya. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Nĩwe kĩhingo gĩa thĩ na igũrũ gĩa gũtonyerwo nĩ atheru na araika. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Waigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga ihingie wĩna mahingũro. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Mbuku ya watho na ya marĩtwa nĩyandĩkĩtwo mũthenya wa ituĩro. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Jesũ nĩ ithe witũ. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Wĩnyihie na gũtungatĩra andũ na ngoro theru nĩikahingũrĩrwo. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. 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 Ndĩratũire ndĩ mũremi wa maũndũ maingĩ, njohi no tharia na nyama cia ngoma ndikwenda. Aria baba mũrĩa horo na irĩtwo baba mũrĩega na ciana cia ngenge. Ndĩratũire ithĩte ngoro kiugo wa Saitani, roho kakĩhingũrĩra ngĩkena na ngĩri.
Theophilus TV, Murata wa Ngai.